PET-CT je jedna od sofisticiranih metoda u dijagnostici karcinoma, ali ne samo karcinoma, nego i vaskulitisa, i upalnih bolesti i još mnogih neuroloških, kardioloških bolesti koje se mogu pokriti PET-CT-om, ali njegova osnovna prednost je u poboljšanju dijagnostike naših onkoloških pacijenata, gdje se nadovezuje na druge metode kao što su dijagnostički CT i magnet. On nam daje jednu širu sliku, pokazuje nam da li je taj tumor vijabilan još uvijek. To je njegova prednost u odnosu na samo morfološke metode. Osim toga, sve to dobijemo uz jako malu dozu zračenja koja je kod low dose PET-CT-a značajno niža nego kod samog dijagnostičkog CT-a jednog segmenta. Stoga, ukoliko možemo, uvijek radimo taj PET low dose CT, a one limite metode nadomjestimo, na primjer, dodatnim snimanjem magneta mozga, jer je ova pretraga u tom dijelu zbog visoke fiziološke akumulacije limitirana. Pacijenti dobiju vrlo jednostavnu pripremu, metoda je bezbolna, jednostavna i daje puno informacija vezano ili za učinke terapije, za inicijalni staging onkoloških pacijenata, za samo postavljanje dijagnoze nekih nejasnih bolesti. Tu je uvijek prvi izbor PET-CT.